Nā e hara te whakapapa Māori I te take e kahu kekeno nei ngā tamariki Māori engari ko te oha pori kē. Koera te whakatau a tētahi rōpū arotake I ngā kahu kekeno o Aotearoa. Hea I ki ngā rangahau ko te rawa kore o te whānau tētahi take matua e tau iho nei tēnei momo parekura ki runga I ngā whānau. Ko te whai pēpi I a koe e tamariki ake ana I te rua tekau, e pakeke ake ana rānei I te whā tekau etahi take anō e kahu kekeno ana te pēpi. E whakai ana a Neira Glavis e hara no te whakapapa Māori te he. E hara kei runga I te māma o te pēpi nahe, te whae o te pēpi nahe. E hara ki runga I te whānau nahe, me ata titiro ai tātou ki roto I te āhuatanga o te pūao e noho ngiana wa tātou tamariki. Ko te tokomaha o ngā Māori e momi tūpeka ana, me te tokomaha hoki kāri I te kimi tapuhi whakawhānau, etahi anō āhuatanga e raruraru ai ngā pēpi Māori.